Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma hagas ni palai ulong ba kijingkren bat ka Meghalaya halot ka kam jing ka japut kadai ka ba dang peteng bat kam shimla don setia kano ka jing mamsing hun ka bami pedeng ki atali ki jela haba kren Himanta ulong ba ki ar sarkar ki ju ikren man kapor ban penbet ya kino ki jing ki bami ha ki ceka kaput ngaju ya kendu man kapor ya UCM bat dai CM kumta kala jingkren kalong ka baplibet ngiju ye kendu man kapor bat kam don setia kanu ke jing bam singhun habajia kanu ke jing dia ngiju ye pembet ye ki mador da ka mensim jong jing long perlok ong Himanta habakali halor ki kubor ye kenat ki bami man kapor ha ga jaka kaput Menteri Rangba ka Assam ulong ngam tharai barok ki ya be ya renti kane ke jing kentho kalami tang da kisni hadin ba ka sarkar Meghalaya kala thau thamai ya ke regional committee ban pentelun syakman ya kawat kabaar jong gajing kren pembit pun ya ki komiti lapan shet ba ki pembit ya ki jing kenat badang sateng ha gendru teli ki jaka ha peneng ka Meghalaya bat Assam ha kawat banakong ki ateli ki jela kelia soy ya ke sekolah ha pernah leber arjar ar ban pembit no ya ki jing kenat ha gendru teli ha pedeng ki khat ateli ki jaka kawat kabaar katmu ban pembit ya gendru teli ki jaka badang sa langpi Bodoar, Nongwa, Mau Tomur, Demsen More, Blok 1, Bat Blok 2, Lembat Kapsiar Khanduli. Barok angut ki Menteri Rangba kil penpau, man gapor ya ke jingkut jingmut, ban penbit no ya ke jing kejiaput, kabalane da ki pesnem, langba ke jingkren, bat ke jing singatu, jingmut lang. Kane kapau na ke jingkren jong Himanta Biswa Sarma, kapau ba utok pelin ya ki pai ba jong ke jela Meghalaya, hagapor ba wan ban saki ya ke beden klam, jong kesenrak jawai ke belalong menin gesngi palai kane ka paushai ba uthok pelin ya ki pai ba jong ke jela Meghalaya ba kamdon keno ke jing kenat lani ke jing snam ha ki kaput bodar Assam bat Meghalaya